te play shibun ya ki parlok na ki media house ningkong ni shap masro ban pen pau jeng songo iblay ka jingkur khu ka jong u bat ka jingelam ka jong u kamtam hadu bangin poi hakanika sngi kaba kandan kanika jinge tap vote nam ta ka MDC election nakalyang ka jongi ngadai hiu nong shong shnom hang ni pok se kabahap akan nong Pumai constituency yang lakha hang ni bat ngala he lasan hang ni bat hoi ki pai ba na kamor keneng son kham kila jet ini haki senam beladap bat kompetitif hadin kajing saat kali kini constituency nong Pumai hak MDC kibabun ki wan ban pensngo na kikenhun berper bangi deben mi khamat nang ni namar kajing pensngo ko joki kalong kidon kami kajing kelah ban wan karoi kapar ke development batru pa ki angnut nam ta jongi banang peteng ya kakam kum MDC hang Taipot District Council te hakabai dei bat kanika election ke pemerintah ngasno ban ong ba hoi ngam ngidon jingkermen bangila trash stop but kabasa boleh tip khamha kita but kajingjok kajongi kan long bagi pai ba kinjet halor kinongrim keba ki UI ki mat rekam ki bangidon ba kanongrim ke bangidon but kata kalong bangin nang perklan syu ika sik schedule kebadan hapok ke artikel arspa sawat nang ta kiwe lu kimat ki badan kam nak kementa jongi pat kiwe lu kimat ki badan kam se bakham dan kam nam ta ban kentiu ya ka bha kamyat aka imlang kasalang kerpang ru nak kementa ki babun ki an se kum FDC bangi idan nak kementa ban snaan ban tauan Kimat iba kampungusan haka ni ka campaign menta kolong banang kampen baha banang kampen janai ke diberi kam juga District Council la kolong ka jadi juga judiciary jadi buat ka executive la kolong ka jadi juga executive awiru ka pagadun kam kolong ban simthia jadi buat ka amendment juga succeeded ban besuk katu kat ni ki jimut naga artikel lais pandipur kumban syukur mau kajidi bagi marbo kendo ngelapan adbiang ada paragraf 3A kumdi banmi tangga lan di banmi langga mineral resources juru aga 12A balakunu ka ain parliament ain dong ka state kanum la menteri kam haji bentang kumpala don hatang paragraf pala kata kadiga bakampung santam na barokoi magbriwa kanika penti ka bamta je kren bahaya ka artikel ispan ni kuwe dengan sudi ban ban pentlanya ka artikel ispan ni kuwe nganong ban pentlanya ka siksidil nag banta ka interest dungi briu jungi nag babusu katu kan ni jimun naga artikel ispan ni kuwe saka amendment juga siksidil kata kadiga main very important nang bagi briu jungi kinong safe and secure tekum kanidi plus 2 jingale ma idan bagi cikerman hai miskem boleh norkat nompai ba nomolai norkat katai bukan santam pak kandu kolong bah ini lusnam ke jengmon MDC juga ngalam persangkat bala ibor mengantrai nam taban kentiu song molai bat ben petru iki cinge reaction ya ka cebri ko jongi ya ka bangilai dan beta ban wara ki an per nata ka kebakam kong sandu ke nam ta konsam lah ke cikerman nam ta joki ka kalenti menyelam tajuki tahi matiba larap pai ba bagi pitnya matong tajuki rangi pet ikini ki nangi ke bele ho te hakini ki sansnam ki bala let no plus kabangyo extra mo kabangyo extra ngalatrai borba ya ki development ngalatrai borba hakabe dei bat ki kampen roy ki kam sports bat bon ki kam ki ba ya dei ka hak ban kentiu ya ka constituency andre ka bakongsan
ka bang solong konfirm kalau halor ki an ki bang ngila onra district council kata kumkalan act nang ta market act nang ta solid waste management act ngila onra ki act ki bon ki hima nang ta pat ki solution ki bon ngila onra te halor gini te halor ki kam ki bang lale te ngasmo bau pat ba sa sin unai ka dishania ni kadi ka snong ka bakha basa mga bar kalau sotun ka de snong ka blai I bon ki jingkala hadien bang lawan mga kumu MDC kiba bon ba ka jingkala de halor kini kanong rim bang I ba kalau sotun ya kani kanti mamar tati kerpang naman taga jonga bat kinong snong joga kasan laban mo prem bat kendiat syabangan ong nga itay banta nga ko ban persay ba lesi pi pajios ko bat kani kadi sin ningkong bangidan ya kata silent campaign where we have tangki door to door batki house meeting batki community hall or hall meeting daka bangi kham pendik ikinong songsnong bat ka igi ke bastunat kalong bangi yo ban interact ba kinong songsnong bat ka ba sultanat susu kalong ba borok kita ai mensim bat ngasutu karukom ai mensim bat ka jinglong positive jo ki ba ngasngo ba kalong scam ba kani kenti kumbapin kemawi tangkat kendai bot kendai kani kenti pada ngasngo bangin tam sibut kari ke jing tunjuk bala jorong layo ban tibet susu yang ya ladi kini kin terus nem kebalek ban ngasol scam ba entah kani kaji ya le kami ka sni ka terpang kam tam iyo ka ba benta ka ba kongsan dalam dunia worship mi robot akan ka sni sukmen sibun bang iyo ini sni yang kuat nakaliang jungi kermen bangin position thong din bang ayo interview robot kam tam ya ko yo lechini polling station air ni na 19 jiao constituency kini kermen kemungin kristom hi tadus nam arja fulai arsa kadu absan kemungin ayo bandung sik yeng jogi beliau ngila wan pan ke jing kesan ki kini kermen mungin khet so jogi jing ki mat bang kesan hi ki long ba wilayah Snow segi paiba yeng ke bengirung berkunjung di public meeting layo sam bagi api ika nongram hi ke bang yeng nasim nam takane mata kalau menyada kene pisa berkenti wi dari baca beliau dan ba ke council mat ke kongsan hi kembang itip ba ke seksyedu ke diktiar ke klan ke bengyo ika dan kam saka yangi ban klan ya ka scam ya ka kam tam menteri hok tri khoi ya kam ke bangi di menteri Persibo ni kecil jumpi ti nakalian jonga hadin bang ayo ban ai ka vote ke jonga ti ka jing community ka nakalian jupan ba kolong baning kong hi bangin poi ka thong pat kumba mau ke jing kermen dam barok khot kinong kersan ke jongi pa menta ka kenti nya yo ya ke jing job ke badan buram ta jing thrang jonga ban pha kum ka khubor seki pat ba nong kersan ke jongi kolong ba hadin bang lab ai ya ka vote ke jongi wat ka kam ke jongi ngila le te nget scam ba ka barokhat pong pi tentang sahaka ma ka boru jo bonedro ba nget scam hiru ba we bang la tre stop nget bin khet yo so jo kan job te ka ba kongsan kolong ba nya pelong ya bu kanu nya kan mau ha ka jing doi nam ta kini ki kam baro bang ya tre stop ma hadu kan ka khilmat ba kermen ru ba ublai kurkhu ya ki lai ka jing tre stop jungi ba du bang yo jing job ba tu ha ka ju ko por ba ngenya scam ya ka jingget jungi nakaliang jong ka parti ba nakaliang jong kandidat hingi dan ka jingker me ka scam nomor ba am ta mga kandidat ba tristam re nakaliang jong ka parti po jing lamba hamlet sondaling ba Daniel thank you ki party worker kentup nado ki village level mura ki tristam ba igi kermen scam ba in position kum ka campaign ka ba i campaign menta ki ba haksi sisir i pelong ka ba khatsan kan rotli committee haksimet ti kermen ba nginyo ban ka yo so chup hangani ka kanti wanta Kemudian beli penyelesaian hadian balajar untuk pada district council FII ke yodo kepada ke pelangjar yang babon kiba la jalai di khar biwan khayi patang te yodo ngin persang nak liang jonga ngin persang ban amen ya ka trading by non-tribal act har kendai san pinyo radin ketung ngin kenang ban nyok ban plelat langpa di non functional jangan melim konsensi wajang berinyo terapi kenang bagi nyok menyakhi hang te yodo